Bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelo. Lesedi FM tshebeletso e kgolo Makgulong A Matala. E re ke kopane le mme kwano mona. Mme Zotwa dumela mme wa ka. Dumela ntate Thuso le kae? Ke a phela mme o ntshwarela ko letsetsa khara le nana o la Makgulong A Matala empa ke le ka utlwa taba mo teng ngwana a ileng a tla ho wena a rometswe ke nkgono ba re e ya mane ho ausi Zotwa ya sebetsang le mme Winnie o tla fumana thuso mono o ko lo mo kokotela ngwana a fihla ho wena a bua ditaba mme Zotwa a di bua ditaba wa utlwa ditaba. Yes, ntate Thuso ngwana ona o fihlile ka 2018 late 2018 after me Winnie Mandela a sa hlokofetse. A batla a re o kopa ho mpona o na le problem e kgolo. Ha ngwana ona a mpotsa story sa hae. Firstly, mme wa hae o hlokofetse. And mme wa hae o bulaile ke stepfather sa hae. So which means ne bana le pain ko bona ne ba le two girls. So bana le pain and then the social workers because the way me wa bona a tlhokaitseng ka teng wa tshwanela gore the social workers di kene be ba banka ba ba isa go anti wa bona o monyane mamngane wa bona ha ba tsitsa ko teng ba ditse ko teng sebakanyane mme o mogolo mamkhulu a batla a banka ke ho o monyane a tlo dula le bone and the treatment ya teng ne ile semonate wa ba because mme o apparently una create ditšhelete because bothata bo bogolo e ba tšhelete iba tšhelete gore le ha motho a honka ore ke tlo thola eng wa ba more than the safety and gore bana ba be right. So mar story ka teng se complicated gagolo mar se ke batlang ho kena ho sona ke gore mme ona o enda phile a encourage moshimane wa hae gore a nyale le ngwana wa osi wa hae banyalana so o monyane abalwana le auntie gore how can you do this wa so auntie aba mo mistreata haholo wa itse bosiu maobane ne ke shebile dinepe anan rumetse tsona mo diphatlo tsa hae ne di le teng le mo ana robala ko teng a mpontsha a re mama ke mo ke robalang teng shame ke kopa thuso and intwana yentse gore wena o aba balea go mo ana dula go teng o dula anywhere ke ha a dula anywhere and then be ke etsa gore ke kopane le di-social workers gore ke re wena o aka thola jwang thuso about two things in fact three. One ke ya gore wena o re hana ID and o monyane o na le at the time na le 16 last year and sabubedi ne ba mo linku ne wa bone the house ko water cruise ha ba tsebe gore ntlo ya teng go dula mang wa ba so ha ba tsebe o dula anyway marko bona kuna linku ne wa hae unana le ntlo wa ba sa boraro ke gore ha sa khona go ya sekolong because ha to di tšhelete ya go ya sekolong aba tloela sekolo and more than anything I had thought gore the social workers di tla mofa counseling wa bona because she needs psychological help wana ole unkhule bohloko haholo jwale wena a Zotwa jwalo ka o hlalosa a bua le wena
kore ngwanenwa o le metse ka pelong ya hae utlwe ha sana motswadi ha o sana mo a dulang jwalo ka o hlalosa ho kile ha ba le ntlo ha bona ha sana mo a dulang teng o na siwe le mamang kae ana ngwana yena yeo mo teng a ileng a batla ho wena moae a ileng a bolawa le ngwana bo eka le yena o bolauwe. Yes. Wena also high ona nyetse ke cousin ya bona. Le yena o bolauwe ke cousin. Gore mme o bolauwe ke monna. Ausi le yena o bolauwe ke monna. West part monna hae ke cousin. And hamu bolaya fela aba mo khatha aba mo kenya fridge. So Bona is going through that. Unkule bohloko bo bobolo. Mezotho. Wa tla pelo ya ka bohloko. E re ke re go botse potso ya o qetela wena mme wa ka. Yes. O ka reng ho batho ba salang le bana ba seng ba hlokahalletswe ke bontate wa bona le bomme wa bona ba seng ba sena batswadi o ka re mantswe ao ke a reng ho di-family tse salang le bana bana ba seng ba sena mangweng o reng ho bona gore mantswe ao a wa buang a o ba eletsang ka bona? Yes, ntate Thuso nka re fela motho le motho wa itseba gore o jwang. Oh yes, it's not that how we say the gore how na to look after children. And the child should not be the reason why unkabanaba. Child should not be the reason. Hey! And remember how could it banaba? Bana future yabon. These are our future leaders, eh? Future of South Africa. If banaba Baniso, Bahulaka Enga. Yes. Enga is also lapid. That is why we find, because we are now if Aqua Tileso, what West can she do? Oh, yeah. Well, so if Ukulisangwana, Utsi Bahori, you are preparing the future for the child, you are preparing the future for the country. Amen. Yes. Mewaka ke a leboa ebe ka modimo a ka thusa ngwana yenwa ebe ka fumana dintho tsohle tseo di kopileng a iswa sekolong a fumana di psychologist a ba se bakeng se setle gore tsohle tseo di kopileng tsa etsala modimo a wetse hantle wena Mmezotho a o phamise letsatsi le letsatsi ka o etsa mosebetsi o jalo mmoho le ba o tlang o tsama le bona le etong la ngwanenwa modimo ke eo ke le go khanta ke tshitse mothemotle moya wa ka ke tsebe o la etsala jwang ha ke kena mona o tla fela paliena e bohloko jwang utlwa pali ena e bohloko jwang e otla pelo jwang ngwana ya fumanweng ka fridging ditho tsa hae di le ka fridging a fumanwa ke kharebe ya mohlankana bana ba amana ka madi ke ngwana ausi empa bane ba nyalane ba dula mmoho ka kgwedi tse latelanang tse pedi bashimane ba dilemong tse 25 26 ba gagata bana ba batho ba ba sia ele di koto ditho tsa bona wa Eastern Cape ila bakara suitcase phephi ka hore ke bele ke bue ka ntwena le lapeng leo le lapeng lena ke ka hara plastic e ntsho ka fridging
re tla tsama molo wena ausi zotwa re tla tsama le wena ngwaneso re ke re shebe hore na ho ile hwa etsahala eng re tla o tshehetsa ka nako tsohle le nnana la Makgulong A Matala le tla e beha taba hodima tafole mo mmamedi le tla e beha hodima tafole o tlo sala o re auzotwa ha bua o re na o tseba o sala le bana na a re wena jwalo ka motho tshwantse o ipatle hore na ha o tlo sala le bana ba mofu na o a tseba ho sala le bana wa ba rata o na le pelo ya bona Jesu theowa momamedi wa tshosa ebile o thothometsa mmele ha o utlwa hore mofu bane ba amana le ya belaelwang enwa hore o yentse ketso ena bane ba amana ho a tshosa re tla utlwa ha ntse di tswela pele diphuputso di tswela pele Modimo ha thuse batho ba tshwanang le ba usizotwa mohlomong hona le ngwana e mong ya llang le yena ya hlokang thuso hore bathong ke tsietsing ebe ka lefapha la thekolohelo lena re seng re le bitsa lefapha la ntshetsopele ya setjhaba rona ha esale re le bitsa la thekolohelo mo le lefapha la matlo la phumantsho ya bodulo ebe ka mafaphana a ka sebetsa mmoho ha ona le taba tse ka reng tsena mo bana ba salang ba sne ba sna ntlo empa ba habo bona ba ba sile le ntlo ba bang ba sala ba sna dikgwebo ebe ka mafaphana ka sebedisana mmoho hona le ngwana ya llang locationeng le o phelang ho lona wena jwalo ka social worker Modimo ha o fe pelo ya kutlwelo bohloko hohle mo lefapha lena le leng teng la thekolohelo la ntshetsopele ya setjhaba ebe ka ba sebeletsi ba ka kena matlo le matlo ba ke ba ilo hlahloba mo hlokahetsweng teng mo lefu le hlaileng teng ba iphitise fela ba lo utlwa hore na bana ba setse jwang ho feta fela utlwa hore bana ba setse le bomang ba setse jwang le batho ba sa itekanelang hantle dihlohong ba salang le matlo a bona a rekwa hona le barui ba reka matlo ano ba tshintse ba iketsetse dikgwebo ha bana taba hore motho o robala kae ha bana taba hore motho o ja kae empa mafapha rena le ona ebe ka mafaphana ka tsuwa ba ke ba kene mona ba shebe metseng batho o ya kena morui a reke ntlo ya khutsana a itshintshe yena etse business ka yona una tshojalo nkgono a re motho etsa business a etse kgwebo ntlong eo a ntshe bana ba ngwanabo yena a hirise mo a sa duli mo yena a ska dula mo ha o hlaile dintho tse bohloko ke hona re phaphamang kaofela wena nkosi uyazi wena nkosi uyazi wena Modimo wa tseba ke jumbo ya bina njalo a re wena nkosi uyazi wena Modimo o ya tseba ha bina wena Mofokeng Ntate Maine o re wena nkosi uyazi wena nkosi uyazi a re Modimo wa tseba Modimo wa tseba a re wena Modimo wa tseba le aba tla ba pata mano a bona empa wa tseba Modimo le aba tla ba etsa eng kapa eng wa tseba wena wa tseba Modimo o shebile kgaphasaka ha
modimo wa tseba Hallelujah. modimo bohloko bo ke fetang ho bona wena nkosi uyazi Wena wa tseba. modimo o a tseba ntate Motaung lena ke le leng la manane wa ikgethileng Hallelujah. ao ka hare ho ona re kopantseng dintho tse nang le bohloko Ai ntate Maine. Ai man. ke lekile o sheba ka mona ke sheba ka mona Moruti. empa ke kopana le bohloko fela Moruti. jwale ntate Motaung potso e motho ipotsang yona ke ena Hallelujah. e ka ba ho etsahetseng Ho etsahetseng. ka mmopo wa modimo Amen. yena ya bopileng ka setshwantsho sa modimo yena ya bopileng ho tshwaneng ha modimo e ka ba ho etsahetseng Hallelujah. Afrika Borwa Lesotho hohle mo mametseng lenaneo la Makgulong le ba le mametseng ka marangrang ho etsahetseng Ho etsahetseng. ntate Motaung ke utlwile ha o tloha fatshe le lona lenaneo lena o thula kang ane Yes. utlwa o watla setereke sa masepala wa Venda Ai. dintho tse bohloko tse etsahalang moo Si. a ke re ke utlwa o nyolla bana Ai. bana ba llang ntate Motaung mohlamonene mohlalifu ho na le ba ileng ba ema ka pela batho ba itjhama Maine. ba re nnao kapa ntatao ha ile re ntse re le teng Maine. empa kajeno lena ke basotli ba bona ntate Motaung ho na le baneng ba bua bo malome bo rangwane bo mmangwane bo motswala ba neng ba bua Hallelujah. ba re le ha ba ile re tla le hlokomela empa kajeno lena bana ba fetohile mahlatsipa matsohong a bona ntate Motaung ba hloriswa ke batho ba ileng ba bua pela batho le pela modimo re rona re tla le hlokomela ha ke qale ho utlwa taba e jwalo ya batho ba reng re tla le hlokomela Yes. ha ke qale ntate Motaung ho utlwa mantswe ana reng rona re shaba le lona empa nako ha e ya dintho tsa fetoha ntate Motaung o senga ka jeno lena momamedi wa tshebeletso ya lesedi a fa mphumelle hore le nna a ke kgella lenaneo la Makgulong nke ke kgella lenaneo lena ke o bolella hore le nna ke bohloko Amen. ke bona dintho tse etsahalang Maine. ntate Motaung itse ha ke kgella phaposing eo ke sebeletsang ho yona Yes. eo ke etsetsang lenaneo la Makgulong ho yona ya ba modimo sare e ya sesinuring seo o ileng wa se etsa ntate Motaung ha ke ya sesiung seo ke se entseng letsatsi le le la 20 kgweding e le ya bobedi selemong e le 2005 ne re etsa lenaneo la Makgulong Hallelujah. ke ba kenyelwa ka sefela se reng Jesu ke tla ke hlomohile o nshebe ka mosa ke ditshila o di shakole ke bohloko o mphodise o tlolla letsoho lena o tlolla letsoho la hao leqeba la ka le telefone Maine. ntate Motaung ho na le bana kajeno lena ba llang momamedi ha re ke re qale mona baneng ho na le bana ba llang bana bana ntate Motaung ha ba lla ekaka ba ka tsosa batswadi ba bona bana bana ekaka ba ka ya mabitleng ba bua le batswadi ba bona mme ntate Motaung ha ba bua le bona lentsonolo leo ba le buang le bona polele ba e buang le bona ke ena o non siela hobane non sia hobane mon siile ka hara mahlo
phomola o ntsietseng ka hara maemo a tjena o na le bana ba lakafanika ba ka phomola mabitleng jalo ka bomma bona le bontata bona hobane ntate Motau ba fetohile ba hloritswa ba fetohile mmutlanyana ntate Motau ene le kiswa bosiu le motshehare o na le bana ba jwalo bao dipelo tsa bona di leng bohloko Maiwile ntate Motau nkgweding tse pedi tse fetileng ke le ka thola mohala ausi ena a ha bohloko mme ke ne ke itse Modimo tla nthusa ke bue le wena empa Modimo a etsa lenaneo Hallelujah ausi ena a re ntate moruti Maine ke kopa le nthuse le ntate Motau shit ka ngwana ka ba bothata ke hare ntate bothata ke le lokola Yesu hare ke na le molekane yang hlokometse hare le lokola Yesu hare wila e sahala ntate le ba le dikarong tsa bona ya re ntate ha bona taba ena e lebisa tlhalano ya ba nka ntlo e ngodisa ka rakgadi ya re tsamaong yena ya divorce kapa ya tlhalano ntate a hlokahala ntate a hlokahetse mme hare wa sheba o fumana ntlo e re rakgadi Haya neke pele botlhoko lefula mohlotahong Maine kasala ke le notsi ngwana nna le ntate wa ngwanana o re ntate o re o kopa thuso ka jeno lena o yantse ofa ya o reka ntlo ya ntata shame ntlo ya gago o e reka go rakgadi yane Maine ntlo ya gago ya holetseng ka gare go yona ntlo ya wa ile la rutwa puo ka gare go yona ka sono lena o reka ntlo ya gago goba dipampiri di re rakgadi o tlo felela go ka Maine rakgadi wa dula dintho tse seng tsa gago o tlo felela kae Hallelujah tate Motau taba ena e nkutlwisitse bohloko gagolo ke a utlwa Maine gore bana ba sotlega matsohong a rona mme bana e tetetswa ke rona ba tshwanetseng ba ba hlokomele ke kopang tate Motau mo mathaneleng tsone ya Modimo bukeng ya Jeremia kgaolo ke 17 ga re ke re botse molomo wa Jehova Jeremia 17 ke kopa re emise temaneng ya 11 le gape ke ntate Motau ke 619 bana ba le matswa ke rona re tshwanetse re ba hlokomele re tshwanetse re ba tataise empa ba tetetswa ke rona ntate Motau o senga ka jeno lena ga ne nka ka rubule mehala go na le bana ba ka ba buang ba lemetseng matsohong ntate Motau a di-relative go na le bana ba ka buang nnete ba re ka jeno lena ke tjena ka jeno lena ke maemong ana batswadi ba ka ba ile ba ntshia ntate Motau ba bang ba nketse matlo a bona ha nkuwa le dipitsa tse seng di phunyeile tsa nkuwa Jeremiah chapter 17 verse 11 ya bokella maruo ka o seloke ke kgwale e alamang se sa beweng ke yona mahareng a ditshiu tsa hae o a tlohela o feleng ha hae e tla ba lewatle ntate Motau Jeremia gore ya bokellang maruo ka go seloke gore ke kgwale e alamang se sa bewang ke yona Maine
Korea e sang jwalo ntate Motau ona le batho ba emetseng fela hore motho a hlokahale ke utlwa hothwe moruti ntate Motau ha ke ne ke se lenaneo la Makgulong le ke tlo sebedisa lentswe lena local moruti ntate Motau moruti ke yena ya emelletseng mohlapi ya bokelletsa maruo ka se loke o ya inshora ntate Motau inshora phutheo e tshwara hona teng mo maine ke ema benkeleng o ntshwarele mo mamedi hanyane fela ke tla tshwara moruti maine ke tse o feta mona go bo rakgwebo Ebang o na le kgwebo e nyane e ngodisitsweng o ka iphumanela dinyehlisetso ha o bapatsa ho Lesedi FM romela email ho ndamase@sabc.co.za hona jwale ho fumana dintlha tse toma tsa hore na Lesedi FM le ka thusa ho matlafatsa kgwebo ya hao ka dipapatso jwang hona jwale metsotso le 15 hantle mo mamedi ka morao hora ya 10 e re ke bele hape ke fentate moruti sebaka maine ntate Motau kakata ntate Motau Jeremia o itse ho rona o bona ya etsang jwalo ya thola maruo ka tsela e sa nepahalang o jwalo ka kgware alamang mahe a o sakanyabe haleluya ntate Motau ke ya tsena o sengola ore ba teng ba etsang jwalo momamedi o ka kgona ho kena official page ya rona ha ekaba o na le maemo ana kapa o na le seboko kapa o na le bohloko bona a re bolelle official page ya rona re tla pela le wena ka shono lena ntate Motau ona le bana ba le mabitsweng re ntse re bukenya Jeremia khutlana morao fela o ye khaolong ya bone ke a khaolong ya bone hona o 17 ntate Motau ya khaolong ya bone chapter 4 o chapter 4 pepi chapter 4 besere emisa ho verse 22 ntate Motau momamedi jwale ke ho chapter 4 ha tsho jwalo ntate maine ke se ke fihlile chapter 4 verse 22 ntate Motau ya verse 22 ke khola lona o itshwere o tla e bala mowa ke nnenwa ke fihla moruti maine ruri setjhaba saka ke sethotho ha se ntsebi bana ba mawatla ba senang kelello maine ba bebelesere ba bohlale ho etsa hampe empa ha tsebi ho etsa hantle ntate Motau maine jwale o inka ka taba ntate Motau modimo bua mantswe ena hore setjhaba sa ka ke sethotho ore ntate Motau ore ka nnete ke mawatla ha bana dikelello ke ba ka tlohellang bana ba hae ba le jwalo ntho ya ba ha ona kelello ke ba ka sotlang bana bana ka tsela ena ntho ya hae ba ha ona kelello bebele bohlale bona bana le bona ba ho etsa hampe ke di-clever tsa ho etsa hampe ntate Motau ba pasitse ho etsa hampe ke di-clever tsa ho etsa hampe ba na le distinctions tsa ho etsa hampe ba na le degree tsa ho etsa hampe ba fitile khoso yo ka cum laude ka ho etsa hampe kakata ntate Motau ho etsa hampe ntate Motau e ne le motho ke bana ba re buang ka bona ka tjono lena haleluya ba etsa hampe panenga o senga ka tjono lena ke utlwa ntate Motau ke shebile napa ha nka dumellwa ke papa male le neno ya Makgulong A Matala le nako hona teng ntate Motau buka ke ya moprofeta Ezekiel khaolo ke le shumelena le mesemeraro temaneng ya le shumelena le motsole monga ntate Motau ke kopa ke dumello sengwana hore ho bohle ba etsang ketso tseo le kapitela 668 kakata ho bohle ba etsang diketso tseo Ezekiel chapter 13 verse 11 ke kopa ke sebedise lentswe lena e re ko eletse ka molomo wa Jehova ke mohlanka wa modimo e re ko eletse ntate Motau ke mana ya 11 e bua mantswe yana
668. 668. Chapter 13 verse 11. Hurry until 669. Moruti wa ka ke ho yona. Temana ya leshome le na le mosolemo. Ere ho ba dubang seretse. Ntate motemo bona ba ntse ba etsa dintho tse banana ba eme hantle ntse ba duba seretse. Ere ho ba dubang seretse seo se dilang. Ntate motemo Lerako le tla hiliha. ya Yes. ya tsatsile le lerapo le tlohele. Ai maine. O ba bona o etsa hape tsatsile le lerapo le tlohele. Katata. O ba bona bana ba phela hampe lerapo le tlohele. O bona ebile o rekile dikoloi ka tšhelete ya bana lerapo le tlohele. Katata. O shana bona jale tšena bana ha una ntho ba isa lerapo le tlohele. Ntate motho ke le bua mantsana re di khola di tomata kore o tla le ka tsela ka bona bo fatibele o le ke o shaka bona o bo sina ntwelo ka bona hano lowe mo shandi khona di tsango wena ebile ka se bua mantsana re keke ya ba di khona pele mashwe asefakwa. Ntate maine ha ke bala e tswela pele mommamedi jwalo ka maine o tloa futhumetse jwalo modimo o bua le yena o re lerako le tla helea dikgohola di tla matha mme lona majwe a sefako o re le tlawa moya wa difefo o tla putla. Ntate motho moya ona o santsane o tla. Hallelujah. Wona moya o wa tla putla hodima bona le seleka jemele na nana le na le atla ntate motho o hlokofatsa mang ka mang empa e tshile ho bolella molotsana furalla tsela tsa hao tse khopha. Hallelujah. Wena ya etsambo be furalla ditsela tsa hao tse mpe pele se hola setha ntate motho mo hlase fefo se tshang ba khopa le hela ho thai o ba ho bua nnete ntate motho maemo a ke a dula le tjena ne re se tsela ne re shebile bana Ai re se sheba bana fela. ai O buile ka bo marona bo ntata rona kapa ba kula ba ba dula thekolelo le nna ke hotse ho thute thekolelo. oh yes. O na le mahae ha go kgono le bo ntate mo. Oh yes. Mo ba durante makhoro kholo a sa rekuse ka sa fana ka tumelo ka kena tsarolo ya monna ka fitsaetsa kgwebo ya jwana ntlong ya mosadi moholo a tsapela. Hallelujah. Lerapo leo le tlawa tsatsile lerapo leo le tlawa ntate motao mo mpaneng e o etseng e khitile pelo ya ka. E tshware mo ntate maine hanyang ke a utla pelo ya hao e kgitleile a bohloko o re tsatsi le leng lerako leo le tloa e re ke ye mabenkeleng. bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelwa. Ntate maine kakata Ntate motao nako ha eme mo eme wa mateng theoa letsoho. bohloko ba ke butlile Ai ke a utlwa. ke kopa go tlele go kenya Jeremia modimo wa ke ya kaeta go tlele go kenya Jeremia hape Moruti wa ka o so emitsa khaolong ya 20 ana le metseng o na le taba ya tshwanetse re ke re lokise Jeremiah 22 ke ho yona. Ke a ho yona ha ke etsa tjena ntate moruti maine 23. Wena mo ai wa Lebanon ya island difateng tsa Gedare o tla bubula hakaka
mohlatlokotsi o hlahelang le tsietsi e kang ya mobelehi. Wena ya dutseng difapeng tsa ketara. Hai. O nahana o phahame, o hlwelletse hodimo. O lebeletse tsela o bobola le tlhano. Yo! Jwale Bebele se sebedisa hore nako eo e tshwana le tlhokotsi ya motho ya belehang kapa ya itshitlollang. Hai, Maine! Ntate Motabo o tlamana le bohloko bo jwalo. O tlamana le pain e jwalo. Yo! Ka nako eo o tla bo sena motho ya o hlokomelang. Oh, yes. Ka bo sena motho ya emang pela hobane o rata madi. Ai! Wena o rata ho tsholla madi. Amen. O rata le dintho tse seng tsa hao. Ah! Ntate Motabo re ke ke ra dula naheng e tjena. Moo bana kapo moo re bonang bana ba rona ba banana ba bolawa dikgaitsedi tsa rona. Re ke ke ra emela maemo a jwalo. Ke utlwile Ntate Motabo ha o bua le nna seyalemoyeng. Ai, Maine! Mano la persona ya ba modimo sa bua le nna. Oh, yes. A Maine ha ke re kale ho. Ke re moya ha ba le na go bane mo re kale ho. Modimo ha re ke re ya khaolo ya bone ya buka ya kgemese. Kgaolong ya bone. Buka ya kgemese hona le potso yo modimo ba tlang go e botsa. Khaolo ya bone Ntate Motabo bukeng ya kgemese. Ke mananya le shome hona le potso yo modimo a e botsang. Momamedi, potso e botswang ke modimo ke ena bukeng ya Genese. O entseng? O entseng? Le ha ka leka ho iphapanya modimo a o botsa, o entseng? O entseng? O tlamme sutu ka jeno lena o ya kerekeng, o entseng? O hlaha ho batho, o hlaha o bosofela, o entseng? Ntate Motabo lenaneo la Makgulong ka jeno lena le botse momamedi ka kotloloho, o entseng Ntate Motabo ha ona bohloko. O entseng? O entseng? Hore o tseba ngwana hao a phela. O entseng? O entseng? O entseng? Ba ekaba Ntate Motabo se ha ka jeno nka ka dumella hore lenaneo la Makgulong re le fetole. Ne ke batla ho kena dibakeng tse fapaneng. Oh! Na ke dipetlele kapa ke dihotele kapa ke ntlwana-tshwana. Potso ke hore na o entseng? O entseng? Entse modimo ba o sa bua mantswe yana bukeng ya hana le ka gore lentswe la madi a ngwaneno. O eletsa go nna letswa mobung. Bua Maine! O entseng? Ai! Ntse ba tloha ebile wa ba batlisa empa ke utlwa lentswe la madi a hae le ho eletsa ho nna. O entseng? O entseng? Lentswe. O entseng? O entseng? Aish! Lentswe la modimo le rena o entseng o a tseba. Woo! O rena o entseng? Hallelujah! O entseng? Ha! Mane modimo utlwa lentswe le la madi le ho eletsa ho yena. O entseng? O entseng? Ye Ntate Motabo jwalo ka ha o buile o tla tolo. Kenya pula ya hao ha ke tsebe na o kenya e jwang. O ntsa inshora batho potso ya modimo a botsang yena o entseng? O entseng? La o ka wa rapela wa phamisa matsoho wa bina setsela wa re sedila ka mpone setsela. Ha re tlohelle ditsela hona jwale tjena wa ikgakanya o entseng? O entseng? Na hantle ntho o entseng? E boteng ntho eo e mo rutela e entseng ya etsahala ka lekeisheneng. O entseng? A etsahala moseng re ha motho a la kula o sa inshorwa ho batluwa dipasa motho re ke ne ke re dilo le ka wetsa o soba a bona tjhelete a tseba re tshile pelo ke tjhelete. Aish man! Batho ba se ba tshile dipelo ke tjhelete.
yo o tshwanetse o bone bophelo o batla lefile a go fa re fitlhe o ye o entseng o entseng ke potso e modimo o botsang yona mohlomong o shile ditšhelete bana ga ba kgone ho ya yo o entseng o entseng bana ba phela ba dula strateng ba phela dikotopong modimo re o botsela o ka kgona seana fela ho utlwile o entseng maine utlwile lenaneo la makgolo ebile o ka ithekela lona le a tholagala naneo lena o entseng o entseng ntate ka lebitso la morena jesu re a leboa a ko re thuse ntate re na le dipelo tse mphe ntate ga se rona kaofela oh yes empa re teng bao dipelo tsa bona modimo di finekeleditsweng ke bokgoko ntate a re etse botlhe re etsa hampe a ko re thuse gore re sannehe pele segola setla mme ntate re kopa tshwarelo go wena ba entseng hampe re gutlela go bona le ba etsang bana bana ba re nkileng ditšhelete re a di busetsa bone re a tseba gore re tlo phomola godima meutlwa re a leboga ntate ka lebitso la morena jesu kriste amen o entseng amen ntate matagwa re se modimo sebaka e tse mosebetsi mo mamedi khotso re kwala hona mona